Ngicela sivule kubaseFesu chapter 6 verse number 13. Ngako ke hlomani tonke tikhali taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Nithi noma senicedzile kulwa nigcine nincobile. Ngicela uphindze sisi. Ngako ke hlomani tonke tikhali taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Nithi noma senicedzile kulwa nigcine nincobile. Akuthi ekubuyeni kwenkosi Jesu atolanza libandla lakhe akuthole umile. Nayibuya inkosi ayikukhanze ingikhanze ngimile. Amen. Nakufika tilingo nekuhlupheka akukushiye umile. Ngathi ungalingisa Paula nawe uthi ngulwile kulwa lokuhle ngigijimile ingcenye yami ngakugcina kukholwa. Ligama lenkosi alibongwe. Amen. Ngicela sihlale phansi ke bazalwane. Amen. Ngicela ukukhuluma lamhla ngithi Chubeka ume. Sengitsithe hlalani phansi bazalwane. Kanti isihloko sami sithi Chubeka ume. Amen. Ngithi ngisho njalo lamhla ngithi Chubeka ume. Evingile liphelile ngemsa wenkosi besibuka lokho lengithi inkosi ngemusa wayo kungisitile ukuthi ngime. Lamhla ngicela ukuchallenge ngithi Chubeka ume. Utawujabula ukuthi nayibuya inkosi ikukhanza umile. Kunetimo letinenge letsatawuta empilweni yakho kodwa ngithi titakukhanza titakushiya umile. Utazabuye Jesu akukhanze umile. Chubeka ume. Ligama lenkosi alibonga. Nasithi Chubeka ume sisho kuthini? Sisho ukuthi fika lapho ubitelwe khona. Bantu abaIsrael baphuma eGibhithe labanenge abafikanga. Kodwa i-challenge lesinikana yona lamhla ukuthi fika wena la inkosi ikubitele khona. Amen. Chubeka ukuze kube sekugcineni. Nasithi Chubeka ume sithi chubeka uhambe uze ufike ekugcineni. Kunetimo letinengi uthi base Roma chapter 8 yini letasihlukanisa neluthando laNkulunkulu. Kungaba kuhlupheka, kungaba kuhlushwa, kungaba kucinzetelwa, kungaba indlala, kungaba kuhambate. Uthi kuko konke lokho singetulu kwabanqobe ngaKristu losiqinisayo. Ngisho njalo nakuwe lamhla ukuthi noma kungetani empilweni yakho utawuchubeka ume. Amen. Nasithi Chubeka ume sithi phila impilo lefanele Kristu. Ngicela sibuke base Kolose 1 verse number 10. Sinicelela ukuthi niphile impilo lefanele naletsandzekako enkosini. Nithele tithelo emsebentini wonke lolungile. Futhi uphile impilo lefanele. Ngilapho la ngifisa ukuthi sibuke khona ngalokujulile. Kuphila impilo lefanele, kuphila impilo lethandzekako kuNkulunkulu. Njengabantwana baNkulunkulu bazalwane, sibitelwe kuphila impilo lehlukile. Asiphili fanana nelive. Sibitelwe kuphila impilo lehlukile. Uthi uNkulunkulu noma ngikuphi la uhamba khona, hamba uphile impilo lefanele uNkulunkulu nalethokotisako kuNkulunkulu.
ngifisa ukuthi ngemabomu ethu sithathe ingqondo tethu sithi ngifuna kuphila impilo, ngifuna kuyibuka lempilo yami ngiyigadze sonke isikhathi nangihamba bese ngithi lempilo le ifanele uNkulunkulu, lempilo le iyathokozisa kuNkulunkulu. Uma singakakwendi lokho bazalwane sithatha ikhanza siphephulwa mimoya siphila noma ngabe nguyiphi indlela le convenient, kodwa uthi uNkulunkulu ngikubuke noma uthi Paul angithandaza ukuthi phila uhambe ngendlela lefanele uNkulunkulu nalethokozisa uNkulunkulu. Usibitile uNkulunkulu bazalwane, usibitele indlela lephakeme. Athi umhlabeleli iphakeme lendlela kodwa noma iphakeme kangaka labahamba naye abaduki. Sibitelwe kuphila indlela noma impilo bazalwane lesesitandathini lesetulu ngalo ukuthi le uNkulunkulu wethu wehlukile. Akasho ukuthi hayi lokho sosindisiwe hamba nobe kanjani, uthi hamba ngendlela lefanele uNkulunkulu lethokozisa uNkulunkulu. Ngicela sesibuke Petro ekuqala chapter 1 verse number 13. Sesithole isithombe ukuthi ithini inkosi ngekuphila kwethu. Ngaloko ke bophani tinkhalo tengqondo yenu nititsibe nethembe ngalokuphelele umusa lenitakwabelwa wona ekwembulweni kwaJesu Kristu. Chubeka sisi. Lalelani uNkulunkulu njengebantfwana bakhe. Ningabuswa tinkhanuko tenu letanimbusa nisengakadi lutho ngekukholwa ngoJesu Kristu. Ngakho ke njengoba lowo lonibitile angcwele nanike baniningcwele kuko konke kuhamba kwenu. Umbhalo uthi baniningcwele ngobe nami ngingcwele. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngicela ukukhumbuta lamhla ukuthi uNkulunkulu usibitele kuhamba nekuphila impilo lephakeme. Kude standard langasibeka uNkulunkulu lesingephasi kwaloku yena angiko. Mhlawumbe besingafisa ukuthi ube uthi yibani ngcwelana nangabe likhona igama lenjalo. Kodwa uthi yibani ngcwele njengoba nami ngingcwele. Usibitele ekuphileni nasekuhambeni ngebungcwele lele busezingeni lakhe uNkulunkulu hayi ngephasi. Ligama lenkosi alibonga. Hayi angimangali bazalwane vele bengigatsile lokuthi nasifika lapha sitawuqale sishayisane kuqala kodwa sitawuphuma sesihamba yini indlela. Sishayisana kuphi? Uthi uNkulunkulu ngikubita ukuthi uphile impilo yebungcwele. La sishayisana khona ke ngilokuthi wena lapha phasi uyatibuka uyatifuna kuthi kodwa inkosi ithi angiphile lempilo lengcwele. Na uthi uyatibuka wena noma ubuka eceleni kwakho ukhanza ukuthi hayi le standard mosisiphasi kakhulu kulesi uNkulunkulu la ngibekele sona. Kodwa ngicela ngisho bazalwane ukuthi lo kumele ashintshe, angeke ashintshe uNkulunkulu. Lokho ke singavumelana nawe ukuthi nguye itolo lamhla naphakade akaguquki, sisanza kusho njalo angisho bazalwane. So lo kumele ashintshe ke ngimi nawe, le kumele sishintshe sithathe lolunyawo nalelizinga nale pace lathi uNkulunkulu asihambe ngayo. Amen bazalwane. Athi ke Paula kuba seRoma chapter 7 verse 14 na 15 ingabe ungafika masishane sisi. Siyathi ukuthi umthetho wamoya kodwa mina ngingumuntu wemhlaba lothengiswe esonweni. Lokho lengikwendako angikucondzisisi ngobe lokho lengikuthandzako angikwendi kodwa ngenda lokho lengikutondzako. Bambake bazalwane. Kodwa mina ngithi nangitibuka lokho lengifuna kukwenda angikwendi, ngithi khanza ngenda lengingafuni kukwenda. Lempilo lathi uNkulunkulu angiphile ngilempilo lengifuna kuyiphila, but ngithi khanza ngingahambi ngaleyo ndlela
ngihamba ngendlela lengingafuni kuhamba ngayo. Athi Paula awumine umuntu wenyama ngiyawulandelwa yini bese uthi akabongwe uNkulunkulu ngaKristu Jesu ligama lenkosi alibonga. Ngicela ukuthi ke bazalwane inkinga lesinayo ke ukuthi standards zaNkulunkulu ngeke sishintshe simile ngikubidele ukuthi uhambe ebungcweleni kodwa mina ngidikhanza ngihambe enyameni ngidikhanza ngihuduleka ngihamba indlela lengingafuni kuyihamba le ngifuna kuyihamba ngite amandla kuyihamba. uNkulunkulu ubeke standard sekuthi lokholwa ngemi na indlela la kufuna ahambe ngayo. Kude into lebhlungu bazalwane nalesinzako njengekuzama kuphila impilo yebungcwele. Ngitivile bazalwane ngitivile. Kude into lesinzako njengekuzama ukuthi mane ngihambe ngebungcwele. Inkinga lenkulu lapho ukuthi noma ungazama kanganani ungeke ukhone kufika khona. Noma ungathi thatha uyotivalele enthabeni uhlale wena wedvana ungeke ukhone kuhamba lempilo yebungcwele. Noma ungavala uthi mina kude lutho angifuni ukuthinzana nemuntu leni ngoba lamandla lenkhanuko yekona iqhamuka la ngekhathi akusile ngilwa nayo ngephandle iqhamuka ngekhathi kimi noma ngadivalelaphi ikhona lenkhanuko le desire yekwenta tintfo letingalungi. So kuzama kuyekela letintfo letingalungi kungumsebenzi lomatima lolukhuni. Ufanana nanayi imoto ingabe ungangifakela banene ifanana nana imoto nayo yedwa bazalwane it's coming. Faka sikithume ba okay itasikhanza bazalwane. Singa awubuto sithi umfundisi ashumayele come here young man. Yes, come to me. Boy. Nayi lensizwa umfundisi kufuna imeme lelija lihambe naye lize liyofika. Amen. Ungakhona kumema umfundisi meme awuqine nje sokuqine nje ufaka konke amandla akho. Ayisuku sokusuka nangithi ngiyagibela ngiyamema nje patalala phasi nangingaphamisa letinyawo la ngizame ukuphamisa letinyawo bazalwane ngicela imshale tandla bazalwane. Amen. Naya le moto idonsa nayi naya lencane iyayidonsa lena iya nayo le niyabona bazalwane. Kunjalo ke kuzama kuphila impilo yobungcwele kude lamandla lakimi kungumthwalo kuyasinza angikhonje ukuphamisa linyawo ngiyazama lamhla kukuyekela lokho kubuye kusasa ngizame kukuyekela naku kubuye kusasa ngikuzame lokhu kumayime eceleni kuvuke lokunye ngalokuthi lento ivuka la ngekhathi kimi uNkulunkulu ngibekele standard ngiyasathi singafuna ngihambe ngaso kodwa ngidikhanza la enyameni yami ngikuduleka ngihamba ngalenye indlela. Njengoba ngishito ke bazalwane lebe kungendeka la ukuthi uNkulunkulu ehlise le standard athi ningasabi holy sale niba nje nice ninami bazalwane
but bazalwane ngicela kusho kuwe nawe kusho kuwe nakimi lamhla uNkulunkulu akaguquki uNkulunkulu umile ngimi nawe lekufuna sithole ukuthi manje le gap lena siyivala kanjani ngikhona njani kuphila lempilo uNkulunkulu langibitele yona ibe inyama ifuna lokunye lokuphambene naloku uNkulunkulu lathi angihambe ngako nikaye nami bazalwane amen lokubhlungu bazalwane ukuthi lamuhla sewukhanza kulukhuni kubantu nekubazalwane lokucabanga kuphila impilo yebungcwele sesize safika lapho sicabanga ukuthi akusi possible kuphila impilo lengcwele kodwa ngicela kusho ukuthi la kukhulumile uNkulunkulu evini lakhe kunemandla ekwenda wonke umuntu lofuna kukwenda lamandla alokwenda alla kuloku uNkulunkulu akukhulumile evini lakhe eligama lenkosi salibonga ngicela ke sibuke bazalwane ukuthi into letintathu letingasisita sisalwa nekuthi njengoba ngisenyameni ngifika njani lapho ngiphila khona lempilo uNkulunkulu langibekele yona number 1 kholwa ukuthi ungcwele lempilo yebungcwele asitholi ngekuzama ukuthi cleaner lilanga lonke noma inyanga yonke noma iviki lonke awuzami kufinyelela ebungcweleni ngekuthi uyazama ukuthi at least nyalo sengishiyile nasono nasi kusele nathi letinye letintathu uphindze uzame ukuthi nyalo sengishiye nasiya noma ungatishiya tonke tono ungeke kushiya sono kukwende ube ngcwele bungcwele wendiwe nguNkulunkulu ukuthi ube ngcwele bungcwele ngumsebenzi waNkulunkulu hayi wakho kude mandla kuwe ekuthi bongakhona kuba ngcwele noma utende ube ngcwele uma kude lembewu yebungcwele kuwe kude lokungakhula kulethe letithelo tebungcwele la kwendile kaNkulunkulu ngale nhliziyo yethu lesoni our sinful nature what God has done uthethe yena wathi buya etheater wakulalisa etheater wa operator lenhliziyo yakho the sinful heart wayikhipha wasuthatha inhliziyo lenhle a righteous heart wafaka yona kuwe wase uthi ke hamba ngebungcwele ligama lenkosi salibonga uNkulunkulu kwendile ukuthi wena ube ngcwele so kwekucala lesihamba ngako ngilokuthi kholwa lokuthi mina ngingcwele uma uzama kuba ngcwele ungakholwa ukuthi ungcwele ngeke uzufike kholwa ukuthi nyalo lokuKristu sekabusa impilo yami ngingcwele uNkulunkulu so ungendile ngaba ngcwele 1 Peter chapter 1 verse 23 phela senitelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu lelingabhubhi kodwa leliphila phakathe naphakathe senitelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu being born again not of a corruptible seed but an incorruptible seed which is the word of God now utalwa kabusha uNkulunkulu wakunika imbewu lensha he gave you a new seed lelefike yakhipha lembewu yekona yafaka imbewu yekulunga ngicela uye ku 1 John chapter 3 verse number 9 umuntu lotelwe nguNkulunkulu akoni ngoba isimo saNkulunkulu sikuye ngakho ke angeke one ngobe ungumfana waNkulunkulu asibuye lapha ke bazalwane lotelwe uNkulunkulu akendi njani akone angeke one ngoba ungumntwana kaNkulunkulu but naku lengifuna ukubeka sikunake ngesilungu lithi he cannot go on sinning
because God's seed abides in him. Ngoba lembewu yaNkulunkulu iphila kuye. Kusho ukuthi uNkulunkulu ukhiphe lembewu leletha tithelo tekona wafaka imbewu leletha tithelo tekulunga. So na umukela Jesu umukele lembewu leletha tithelo tekulunga. Ungakhona kuphila bungcwele ngekuthi wati lokuthi mina ngendiwe ngaba ngcwele. Angeke ufike ebungcweleni ngekuzama kushiya naku nangekuzama kwenda naku ufika khona ngoba uvumele uNkulunkulu ukuthi akhiphe lenhlitiyo noma lembewu yekona akunike imbewu yekulunga. Ngithi kuwe lamuhla uNkulunkulu ufake imbewu lensha empilweni yakho, imbewu yekulunga lengiyona ikunike amandla ukuthi ulethe tithelo tekulunga. Amen. Ephesians chapter 4 verse number 24 and 25. Yembathani umuntu lomusha lowadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Ngakho ke lahlani emanga. Awubambe ke sisi kuyena lo 24. Yembathani umuntu lomusha lowadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga. Bambani ke bazana, buyani bazana. Yembatha ini umuntu lomusha wadalwa ngubani? uNkulunkulu wafuta bani? uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu adala Adam kanjalo nawusinziswa noma utalwa kabusha uNkulunkulu kudale kabusha. Uthi lo muntu lomusha udalwe uNkulunkulu wafuta uNkulunkulu. Wamfuta ngani uNkulunkulu lo muntu lomusha? Ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Awuzami kuyofuna kulunga nebungcwele. uNkulunkulu ukudalile wakunika lokulunga nebungcwele kuwe. Uthi ke la batha lokho, kholwa ngiloko, vumela lokho kubuse impilo yakho. Kuthi ngidalwe kabusha ngekulunga nangebungcwele. Indlela letasifikisa bazalwane kule ndlela yaNkulunkulu la ibekile ngilokuthi sathi ukuthi thine sidalwe ngebungcwele nangekulunga. Yati lokuthi mina ngingcwele, mina ngilungile. Mhlambe lo myazange sazalisho leligama leli. Asewusho nami lamhla thani mina ngingcwele. Uyayiva lembele gijimako la kuwe nyana. Ungcwele njani wena? Ungcwele njani wena? Phinza futhi thani mina ngingcwele. Angisingcwele ngoba khona lengikubona kona lengikuvako. Ngcwele ngalokuthi uNkulunkulu kukhona la kusebenzile empilweni yami. Amen bazalwane. Sengitholile ukuthi ngidalwe ngebungcwele nangekulunga. Ngifute uNkulunkulu ngekudalwa. Umoya wami uNkulunkulu ushintshile waletha umoya wekulunga nangebungcwele. Thani mina ngicwele. Uyathi bazalwane uma onke malanga ungaphuma endlini bongathi fundzisa lokuthi uthi mina ngingcwele. Amen bazalwane. Onke malanga uthi maye Nkosi ngiyabonga ukuthi ungende ngibe ngicwele. Lokho bazalwane ngiko lokwenda silwe netimo empilweni yethu ngoba sibona ukuthi kuyasingcolisa. Sine asizami ukuthi hlobisa kuze sibe ngcwele. Singcwele simane nje singcoliswa ngiletinfuli tendlela. So lokuthi ngcwele kungenda ngathi lokuthi awusenetinfuli manje lekufanele ngitithinzithe empilweni yami ngoba mina ngingcwele. Amen bazalwane. Ngicela uye ku Ezekiel 36:26 and 27. Ngiyawunika inhlitiyo lensha. Ngifake umoya lomusha ekhathekini. Ngiyawukhipha inhlitiyo lelitshe kini. Ngininike inhlitiyo yenyama. Ngiyawufaka hayi ngiyabonga sisa ubambe kancane utawuchubeka. Uthi uNkulunkulu ngidakunika inhlitiyo lesha. Ngikhiphe lenhlitiyo yelitshe. Nakasho njalo usho ukuthi ngidawukhipha lenhlitiyo yekona, lenhlitiyo leletha bonke lokona nebubi empilweni yakho. Ngikunike inhlitiyo lesha. Chubeka sisi. Ngiyawufaka moya wami kini.
Nginende nilandzele timiso tami. Nicaphele kugcina imithetho yami. Nayi ke breakthrough yethu bazalwane. Kuphila lempilo yebungcwele. Akusimsebenzi wetikhwepha takho. Uthi uNkulunkulu ngidakunika inhlitiyo lesha mina. Ngifake emoya lomusha kuwe. Lotokwenda uhambe ngetimiso tami. So the power to live lempilo yebungcwele ikhamba ngenhlitiyo lesha la ifakile uNkulunkulu. Sekunenjini manje la sayifakile uNkulunkulu leyenda ukuthi kube melula ukuthi ngihambe ngale ndlela uNkulunkulu la ngibisele ukuthi ngihambe ngayo. Ligaba lenkosi alibongwe. Amen. Young man, ungaphinza ubuyi buya kwegcina. Bekumatima bazalwane kuthi lapha ngithwaleke angisho manje. Uthi ke uNkulunkulu sengu operate sengufaka inhlitiyo lesha. Nasa ngifaka inhlitiyo lesha wakhipha lenhlitiyo yokwehluleka. Lenhlitiyo lena lengalaleli uNkulunkulu. Wafaka inhlitiyo lethanza uNkulunkulu. Lefuna kulalela uNkulunkulu ihambe ngetimiso taNkulunkulu. Uthi lenhlitiyo lesengikunike yona nalomoya lesengikunike wona utokwenda uhambe malula etimisweni tami. Amen. Uphile lempilo lengubekele yona without putting any effort, effortlessly. Nyalo seyishintshile lesikey bengizama kuba ngcwele, bengizama kwenda nekungendi kusinza ngingakhona. Kodwa nyalo sekushintshile bazalwane. Sengilensizwa leta la kimi sengimlele ngithwala yona. Uyafuna kumema baba? Awugquma ubambe la bese uyamema. Coba bamba bese uyamema. Angikwendele kube melula. Usho njalo uNkulunkulu uthi hayi ngikubona ngathi kulikhuni. Ndakwendela kube melula. Wonke lo msebenzi wendiwa ngimi. Ndawehla ngibe la phasi. Kutoba malula lokuthi umeme wena kimi. Amen. Nyalo ke zoba baba zobumeme. Nyalo ke bazalwane uthi uNkulunkulu akusasumthwalo ke manje empilweni yami. Kuhamba ngale ndlela la ibekile. Lene sekunenjini lensha, sekunenhlitiyo lensha, sekunamoya lomusha. Lo la kimi lo wena kube melula lokuhamba. Amen bazalwane. Noma uthi angigijime noma uthi angendeni sekumelula ngoba I have a new heart, I have a new spirit inside me. Lesingenda nihambe malula, ngende malula lokhu uNkulunkulu lakufunako empilweni yami. Ligama lenkosi alibongwe. Amen. Wonderful. Thank you young man. Ngicela ukuchallenge mntwana kithi ukuthi ungayengwa ungayengeki. uNkulunkulu mina nawe usibitele ukuthi siphile impilo yebungcwele. Waphinze wasipha lamandla ekuphila lempilo. So kwekuqala lokufuna ukwadi ngilokuthi uNkulunkulu ungende ngaba ngcwele. Wazama kuba ngcwele. Ngumthwalo lonzima loyo. Unfortunately awuthuleki. Uyothulwa lo mthwalo nawuva ulalela ukholwa lokuthi uNkulunkulu sokezile umsebenzi empilweni yakho. So kunike inhlitiyo lelungile lethandzekako kuye. He has put in you the spirit of his son, the resurrected Christ. That spirit is the spirit that's living inside you. Ngulomoya wa Jesu lovuka ethuneni lolophila phakathi kwakho lamuhla. Akabonge uNkulunkulu ngaJesu bazalwane. Lo wancoba sono, wancoba kufa, wavuka ethuneni. Uyaphila lamhla, uyaphila kube phakathi. Ukhona kodwa lesikumisishako lapha. Kuba kuhle kube mnanzi umsebenzi Jesu la wenda esiphambanweni. Lophelele umsebenzi waphakathi. Until you see the victory of Christ, your victory, we have not taken seriously the work of Calvary. Ungakaboni kunqoba kwaJesu, kukunqoba kwakho
siwendele phasi lo msebenzi wasesiphambanweni. Jesu akadzinganga kunqoba sono. He didn't need. Akadzinganga kunqoba sathane. Konke lokho wakwenda on your account kuze kuthi wena nami sihambe ngalokunqoba kwakhe, siphile ngalamandla ekuvuka kwakhe ethuneni, kuphile la kithi. Sikuhlukanisile kwaba ngiJesu lonqobile kwaba ngimi lengihlulekako. Akusinjalo bazalwane. Nakanqoba Jesu bekanqobela wena, kunqoba kwakho kunqoba kwakhe kunqoba kwakho. Ligama lenkosi alibonge. Amen. Yingakho uNkulunkulu anesibindi sekuthi phila impilo yobungcwele. Leni ngoba uyathi ukuthi ngeke uyiphile ngetikhwepha takho. Kodwa yena nawumukela Jesu uta la mpilweni yakho aphile la kuwe, aphile lempilo lathi iphile. Athi Paul akusesimi lophilako, uKristu lophila kimi. Nase kuNkristu lophila kimi bazalwane, sekude stress ne-effort yekuzama ukuthi manje ngiphila impilo lethokotisako uNkulunkulu ngoba Kristu uyathokozisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Sokholwa ngilokuthi wena wendiwe wabangcwele. Corinthians base Korinte besibili sahluko 5 verse number 21. Kristu abengenasono, noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu, kuze kuthi ngaye semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Kristu bekanga nasono, wakude sono empilweni yakhe, kodwa uNkulunkulu wamenda waba sono ngenxa yethu kuze kuthi thine sibe kulunga kwaNkulunkulu, thine simukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Leli gama lekulunga eSwatini ngesilungu lithi righteous. Christ who knew no sin was made to be sin so that we may become the righteousness of God. Amen. Hey, umfundisi wami ngisengiyamesaba lo. But ke okay. Angicele wena Mtho, come help me. Umaslas kahle angisho mas. Naku ke lokwendekile bazalwane khami. Kristu lo bekangana sono wendiwa waba sono ngenxa yethu. Kuze kuthi thine semukeleke kuNkulunkulu ukuthi asinasono noma silungile. Nika inamba zona. So ngithi lokuqala kwalendlela ngilokuthi yathi lokuthi uNkulunkulu kwende waba ngilolungile, waba ngilongcwele, waba ngilonganasono. Ukwende ngaKristu ngekuthi Kristu alungile anganasono, kopha mine nginetono ngigcwele tono, but Kristu wendiwa waba sono, kusho ukuthi he came and took my position. Naku ke lesikwendako ke esikhatsini lesinene sibonga uNkulunkulu, simemete buhle baNkulunkulu ngekuthi Kristu wendiwa sono ngenxa yethu. That is good bazalwane, but that's not complete. Uma kugcina la then sesiuqekela phasi lo msebenzi wesiphambano. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wasusa tono tethu, uJesu wathatha sikhala indzawo yethu, wathatha tono tethu, wafa ngenxa yetono tethu. Sigcina la. Nako ke lo kuyinkinga kakhulu bazalwane. Nakuphelele ngilokuthi Kristu wendiwa waba sono wathatha indzawo yami kuze mina ngithathele yakhe indzawo yekulunga. Lo bekanganasono mina sengithethele indzawo yekuthi anginasono ngoba uNkulunkulu has swapped position kimi na Kristu. Amen. So nyalo la ngime khona mina ngime ngiphila endzaweni yaKristu longanasono lothokotisako uNkulunkulu, lathe uNkulunkulu lo indvodana yami lengithokotako ngaye. That is what God is saying kimi, because I have taken the position of Christ who took my position of sin. Amen. Emandla ethu ekuphila ke bazalwane impilo yekunqoba
isekuthenini sathi lokuthi sendiwe uNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele. Ngane mshaya itandla wazalwane. Thank you sir. So yathi ke ukuthi mina ngendiwe ngaba ngcwele. Usho futhi ukuthi mina ngingcwele, mina ngilungile. Amen. Singakusho lokho bazalwane, thani mina ngingcwele. Mina ngilungile. Bese ke ingqondo ithi manje mose ngike ngakhuluma emanga nini. Lokho akusimsebenzi wakho. Lokuthi ube ngcwele ngumsebenzi lo wendiwe nguNkulunkulu. Amen. Lamanga lo wakhulumile ngilawa lathathwa ngiKristu. Ligama lenkosi libonga. Sitawufika ke sibuke lokuthi uma ngabe kukhona la empilweni yami lese kuphambana nalempilo leNkulunkulu angende ngaba ngiyo sengenda kanjani. Kwesibili ke baza kwekuqala kholwa ukuthi ungcwele. Kwesibili umbhalo ke uthi hamba ngamoya. Walk in the spirit. Ngicela ufundzele Galatia 5 verse number 16. Kodwa ngithi hambani ngamoya khona ningeti ufeza tinkhanuko tenyama. Ngoba ngithi hambani ngamoya ningeti ufeza nekufeza tinkhanuko tenyama. Asibuye ke bazalwane sale sihlanganisa le equation. Kumele sihambe ngebungcwele. Kodwa sikhanza thina sisenyameni inyama lenetinfo letifuna lokuphambene nalobungcwele baNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu ukucanda kwenda ndawukhipha lenhlitiyo yekona ngufake inhlitiyo yekulunga ngufake injini lenemandla ukuthi ikuhambise ngalendlela yebungcwele nikayi number zolwana. Bese ke nyalo wonke lo msebenzi loyo wendiwe uNkulunkulu. Kuthi usho kunye lo yokwenda wena kuze ube ngcwele. Awungazama kusuka ilanga liyoshona la ngeke uzukhona. That's a done deal. Umsebenzi lo wendiwa uNkulunkulu kuKristu. Le wonke lokholwa nguKristu amukela lokho. Ungeke futhi noma ungazama kwani ungeke ube ngcwele better than lobungcwele uNkulunkulu asakwende kona. Lo muntu angiyayibona inkosi ngiwhite ngisafuna kuba more white. Kude kubungcwele lokungaba ngcono kwendlula lokhu uNkulunkulu asavela kwente wena waba ngiko. Amen bazalwane. Indzaba ke bese iba la number 2. Hamba ngamoya. Sengendiwe ngaba ngcwele. Uthi ke nyalo hamba ngamoya. Kuze ngikhone kuphila impilo yebungcwele. Hamba ngamoya. Bese livesi lithi kuze ungatofeza tinkhanuko tenyama. Any point in your life la tinkhanuko tenyama tinemandla empilweni yakho. Ubohlola ubuka ukuthi ngihamba njani. Ngoba umbhalo uthi hamba ngamoya ngeke ufeze tinkhanuko tenyama. Na uhamba ngamoya uhamba njani ngoba lo muntu ucabanga ukuthi ndawulula tandla tami njengento nje bese ngiyahamba ngamoya. Uyabona mos? Kuhamba ngamoya uthi Jesu ku John chapter 6 verse number 63. Inyama ayiprofiti lutho. Kodwa moya unika kuphila bambaki. Bese uthi la mavi lengwakhuluma ngokuwe angumoya akuphila. So angumoya akuphila. Hamba ngamoya. Usho ukuthi hamba ngelivi lami. Le livi lami lingumoya likuphila. Le livi lami lingilamandla latakwenda ukuthi ungafezi tinkhanuko tenyama. Psalms 119 verse number 11. Enhlitweni yami ngilonza livi lakho kuze ngingoni kuwe. Nika nami bazalwane. Kusho ukuthi le livi la uNkulunkulu nalihleli lathi inhlitweni tethu. Le livi lingilamandla ekuthi uthi no to sin. Athi Paula lele ngifuna kwenda ngikhona kwenda. Lele ngingafuni kwenda ngenda kona. Kodwa le live la uNkulunkulu lisinika lamandla ekuthi uthi no to sin. Number 2, le live la uNkulunkulu lokuhlala lapho khona baNkulunkulu benda lenkhanuko yenyama iphelele ngemandla. Kude sono lesilungutako ebukhoneni baNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngosiyami. Lo lokwenda ukuthi njalo ekuseni nasivuka
njalo silwela kuwe ebukhoneni baNkulunkulu ngilokuthi ngilasithola khona lamandla ekuphila lempilo lethokozisa uNkulunkulu amen ngila noma ngabe khona lokulungutako empilweni tethu kufike kufe lapha ebukhoneni bakhe hayi Nkosi yami Mose wahlala naNkulunkulu nakehla le umbhalo uthi abakhonanga kumbuka bese akhatimula bangasakhona kumbuka bathi Mose tifihle kwendeke na uhlala naNkulunkulu le nature yaNkulunkulu wraps itself on you lobuNkulunkulu lamandla uNkulunkulu lokukhona kwaNkulunkulu kubese kusuleleka la kuwe naso uphuma wena uhamba sophuma awusahambi ngemandla akho sohamba ngalamandla loNkulunkulu lohlala naye amen bazalwane ayi kuko konke bazalwane lenga mhlambe umuntu la ngakuthatha emandla ekuphila impilo lethokozisa uNkulunkulu asekuthenini wonke umuntu atilethe kulobukhona baNkulunkulu asekuthenini le altare lihlale livutha asekuthenini lo mlilo awuhlale uvutha asekuthenini umuntu ngeke azaphile ngesinkwa sodwa kodwa utawuphila ngemavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu lamavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu ondla lo moya wethu lengekhathi bese lo moya wethu lengekhathi uyakhula uyakhumbula ukuthi Jesu watalwa waba ngumntwana sanini amen bazalwane uyakhumbula ukuthi inkosi yaleso sikhathi yathi yakhipha amasotsha yathi akatholeni lapha ngakhona khona afe akabulawe niyakhumbula bazalwane kwendekani kuJesu the Jesus we are talking about he was a baby there what happened nakuphuma amasotsha kuthiwe akabulawe umntwana buyani bazalwane kwendekani lapha ngiyathi ucabanga kona ngiko vele manje nje usathi ngathi umfundisi angikutrap indzawo ngibuta nje ukuthi kwendekani amen manje ke nokukhumbuta ingilozi yavela kuba bomntwana yathi thatha umntwana ubaleke naye uye kuphi eGibhithe ngoba kukhona labafuna kumbulala Jesu nembala wasuka uyise nenina bathatha umntwana babaleka baya naye eGibhithe to hide the Christ emva kweminyaka batali bakhe bathi bayahamba bakhanza umntwana kasekho bayajika bayomfuna bamkhanze emathembeleni yakhumbula bazalwane bathi kwendeke njani wena manje solo sithi sihamba na uthi anadini ukuthi kumele ngibe busy ngebusiness yababa ubuthi imibuto bayamangala ukuthi lokuhlakanipha kuqhamukaphi kulo is the same Christ who was a baby yesterday nika inamba zona 1 2 3 usemkhunjini uhamba nabafunzi bakhe kusuka sivunguvungu lesimatini uyaphuma Jesu uthi peace be still akube nekuthula kwathi nya amen naku le ngifuna ukukhomba kona ke mntwana kithi solo ngulo Jesu lo lobeka ngumntwana ninami bazalwane solo nguye lo sethempelini solo nguye lo lohamba etukwemanti solo nguye lo lothulisa tivunguvungu lokwendekako bazalwane ukuthi uma uthatha isikhathi sakho unika isikhathi sakho naNkulunkulu this word is able to feed your spirit ikhona kunika lo moya wakho emandla ukuthi akhule from being a child ukuthi babaleke naye afike esigabeni lapho yena athi peace be still the same Christ who lives inside you nguye lo nemandla ekuthulisa tonke tivunguvungu letikhona empilweni yakho kungaba tivunguvungu tenyama kungaba tivunguvungu tekushaywa kungaba tivunguvungu tani there is Christ inside you lo nemandla ekuthulisa konke but uma ungakhoni kufida lo moya wakho wangekhathi you will be running away every time ngoba kukhona lofuna kubulala umntwana at some point nakuthiwa inkosi iyakufuna uthi the same Christ tell that fox so ufika esigabeni lapho is taking command allow the Christ inside you ukuthi akhule afike lapho athatha khona
sihlalo ne-steering sempilo yakho. Kube nguye lo vula umnyango nakukhona lo mnconcothako. Amen bazalwane. Hamba ngamoya. Angeke ufeze tinkhanuko tenyama. Dinike isikhathi naNkulunkulu. Uhambe ngaloku la khuluma koNkulunkulu empilweni yakho usafunza lelivi lakhe. Nangabe bosengakake utinike isikhathi soditshela nyalo ukuthi ngisafuna ukukunika isikhathi sekufunza livi. Hamba uqale ku-New Testament ushonele 1 chapter a day. Ulalele ukuthi moya uthini usafunza. Ngoba moya la kwenda kukhomba lapha evini. Livi likukhombe kumoya. Moya kukhombe evini. Livi likukhombe kumoya. Nika inamba zwa. Lokudla kwalo moya na wenda njalo uyakhula lo moya lengekhathi kuwe. Aze afike esigabeni lapho awungifakele lesihlahla sami ke majaha. Aze afike esigabeni lapho sewukhona kutimela noma ngabe simo sinjani. Ngasiqale ngalele si. Oh ngosiyami ngabe niyabona yini bazalwane. Mina ngibona kahle lapha ngemuva manje. Ya. Niyabona bazalwane. Kuyabonakala. Sihlahla lesa sinetimphanze, letimphanze tinkulu kodwa tihamba la ngetulu. Ninami bazalwane. Letimphanze tinkulu kodwa tihamba la ngetulu. Ngulo mzalwane ke lo sinzisiwe timphanze thamba ngetulu nemaqembe aluhlata netithelo tikhona. Usinzisiwe kodwa timphanze tihamba ngetulu. Inkinga lendekako la nakufika somiso siyoma lesihlahla. Nakuhusha bushaya tiphepho siyahohloka lesihlahla. Kodwa kunanasi lesinye isihlahla. Timphanze taso tijulile. Tishone phasi. Silihlatha sinetithelo. Uma onke malanga sonke isikhathi utimisele uqitha isikhathi naNkulunkulu evini lakhe. Lokuhlala naNkulunkulu kungemandi. Lanisela lesihlahla sakho. Lokuvame kwenda timphanze tihlale ngetulu ngilokuthi kuqine la ngephasi kube ligangatho la ngephasi. But uma lelivi laNkulunkulu onke malanga noma utimisele ukuthi impilo yami ikule live, every time you spend time in the word unisela lesihlahla sakho. Lokunisela kwenda kube melula letimphanze ukuthi tishone phasi. Ligama lenkosi alibonga bazalwane. Uyanisela onke malanga ngoba impilo yakho isime lavi laNkulunkulu. Tikhule timphanze tikhule kufika isikhathi noma ngabe ke bekumeta siphi siphepho. Sishaye emaqembe sishaye konke kube betelutho kuthi aphinde kuhlumelele. Noma ngaqhamuka kube bede imvula kube nesomiso lesabekako. Lesihlahla lesi sona sesidonse emanti phasi. Asadzingi umuntu ukuthi asinisele. So long as sitinika bazalwane isikhathi sekuhlala naNkulunkulu. Silalele uNkulunkulu lakusho. I-victory yethu yekuphila kulomhlaba impilo yebungcwele isekuthenini sitinike isikhathi sihlale naNkulunkulu evini lakhe in your personal devotion. Noma ungafisa kwani kuphila impilo lethothisa uNkulunkulu. Na ungasakhi isikhathi sekuhlala naNkulunkulu ngeke ube nawo lamandla. But lokulwa silwele kuya left khona baNkulunkulu ngila sithola khona lamandla. Ngilale timphanze tethu tijula khona. Kuthi noma ngashayani ngetulu it's a matter of time utawuhlumelela futhi tibuyele emaqembe abeluhlata. Ligama lenkosi alibonga. Kholwa kuthi ungcwele hamba ngamoya hamba ngelivi laNkulunkulu. Kwesithathu ke bazalwane Romans chapter 8 verse number 13. Ngoba naniphila ngekwenyama nitawufa. Kodwa nangabe nibulala imisebenzi yenyama ngamoya nitawuphila. Kwesithathu ke bazalwane kuthi asibulale imisebenzi yenyama ngamoya. Thina ke besilabe sizama la ngiko lo lokwenda lempilo ekholwa ibe nzima
ngilokuthi wonke umzalwane uzama kubulala letinkhanuko letinkinga lama temptations silwa la ukuze sibe ngcwele. But thank God ukuthi lamhla no angizami kubulala lokhu ukuze ngibe right. Sengandiwe ngaba right nikanye nami sibazwana. Ngiphila ngamoya noma ngihamba ngekubuswa live la uNkulunkulu ngakha isikhathi kuhlala ebukhoneni baNkulunkulu. Lokho ke sekuyakhona kunginika ukuthi bulala lemisebenzi yenyama. Amen bazalwane. Nakukhona sono lesikhona empilweni yakho uthi uNkulunkulu asife bulala lesono leso le nathi asife ngoba nasingafi lesono kufa wena. Nyamkhumbula Akhani encwadini ya Joshua bekulisotsha lebe Israel alwa nembi lencane but yamgijimisa lempi. Akhani wafika wathatha lengamela kuthatha. Kwathiwa kwentekeni wathi Akhani kwathi nakutholakala ukuthi kukhona la kufihlile waletha imbubhiso empilweni yakhe emndenini wakhe nako konke kwakhe. Uthi ke uNkulunkulu nakukhona sono lesikhona empilweni yakho sibulala. Sane amen. Usibulala kanjani ke sono bazalwane? Number 1 sivume. Uzibulala ngekusivuma phambi kwaNkulunkulu. Nkosi ngonile phambi kwakho ngicela ungithethelele. Usibulala ngekuthi usivume. Ngicela kuphana sithombe nasi bazalwane. Bengina 2 wemajala bekasebenza kimi some years back. Workshop beba emayadi. Emayadi I think emaroli angisakhumbula wabang 5 noma 18. So bathi ke bobabili asati lutho nakuthiwa ngibalo lowebela amayadi. Yahamba ke yafika kimi. Nange investigate ngathola ukuthi kunamajala amabili la thethela bana. Ngikonze kuleli jaleli ebabe kwentekeni apha emayadi angiwadi mphathi. Lolo munye abesihlobo sami. Lolo munye abengasiso sihlobo bebasebenza bobabili kodwa le workshop. Lolo sihlobo sami uthite kulo khululeka wena mina ngidawu uyena nje phika wathi lutho I will handle the situation. Ni number zona. Cha ngihamba emalanga bese ngiyashubisa. Sengiconza kule jaleli ebaba emayadi kwentekeni. Athi lo sihlobo sami emphathi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa emayadi athathwa ngimi nabani. Never muzozwa. Okay, ngiconze kubani mina? Yeba bekwentekene emayadini. Ngathi lutho mphathi. Uhleli le kuleti vumelane takhe nalobhululo wakhe. Lathi asiphike konke. Yena ngala bhululo sovumile ukuthi kuthethwe ngithi angisho mos. Yena ngala angathi lutho mphathi. Guess what happened? Lo wavuma ngamchubekisa wasebenza lo was fired. Wahamba ekhaya. Hayi ngoba ebile phese lokho ku enough ukuthi ahambe but isizathu esikhulu. Lo akavumanga sono sakhe wasifihla wasigodla. Amen bazalwane. So indlela yekususa sono kuwe ukuthi vuma phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi ngonile. Emandla ekungasendi lesono sovele unawo ngoba sonenjini lensha uNkulunkulu la kunikete yona. Kwesibili ungabuki. Don't look. Sikhuluma ngekubulala imisebenzi yenyama etimpilweni tethu. Don't look. Every corner you go there are advertisements. Don't look. Amen. Lesinye isikhathi bazalwane liso liyatibukela nje liso ungakasho ukuthi alibuke. Ukhanze selibukile, Nangithi ke don't look usho ukuthi you are permitted to look once, twice ngilapho ke kuthiwa don't look khona. Ungabuka kanye naso buka kwesibili senguwe ke loyo. So nemandla ekubuka kwesibili noma cha. Nasihamba
bazalwane usho titaladini uhamba uyati ukuthi nangabe mehlabonile mina I don't look into that ligama lenkosi alibonga don't think kill the thought the best way to deal with sin is to kill it while it's still a thought ungasiyekeli size sitale sibe nebantwana kill the thought ngingumntwana kaNkulunkulu ngendiwe ngabangcwele I don't think this ligama lenkosi alibonga number 4 delete nakukhona lokwatiko ukuthi akulungi ecingweni lakho ku computer ku laptop delete that last week I shared how you delete amen delete lokungahambisani naNkulunkulu lokungathandzeki kuNkulunkulu ngoba sibite lokuphila impilo lethandzekako phambi kwaNkulunkulu kwegcina don't hide lokhu ke bazalwane ngiloku sibulele kakhulu ungabhaqi what Adam nakawele sonweni the first thing he did was to hide uthi uNkulunkulu Adam ukuphi abengabuti ukuthi ukuphi ngoba kababona kathi ukuthi bakuphi no he was expecting them to come open noma ngabe singabanzima kwani isono sakho never hide it kuNkulunkulu nawuvuma phambi kwaNkulunkulu siletha phambi kwaNkulunkulu siphelelwa ngemandla uhamba ukhululekile ligama lenkosi alibonga we have a higher calling bazalwane kunempilo lesibitelwe yona kunebunanzi lesibitelwe bona lekumele sibuve nasiphila impilo lethokotisa uNkulunkulu lamandla alakithi sinawo kwethu nje ukuthi sititshele ukuthi ngendiwe ngabangcwele mina njengamntwana kaNkulunkulu na impilo yami lengiphila angiphili sinobe kanjani ngiphila ngelizinga uNkulunkulu anginikete lona futhi nginemandla ekuphila lempilo ngoba uNkulunkulu uphila phakathi kwami lelive nemhlaba bazalwane ubukile ufuna kubona Jesu kukhona labafika kuJohane chapter 12 verse 21 bathi kuPhilip sicela kubona Jesu ngicela kusho kuwe lamhla lo mhlaba lesiphila kuwo ukhala indzaba yinye sicela kubona Jesu ligama lenkosi alibonga kude encenye la lo mhlaba uyobona Jesu khona ngephandle kokuthi bambone kuwe nakimi amen ngithatha iwalk ngalenye langa nalomntwana nami lomncane manje tandla incane nasuka nje sihamba ukhipha sandla uyangibamba ngidiscover ukuthi lesandla nasakhe sibamba only umuntu omunye ni numbers wawuhlanganisa sisakhona ukuhlanganisa la so nasihamba then mina ngibese ngithatha lesami sandla ngibamba la ngephasi la sesiyahamba yase inkosi yangivetela lesithombe sekuthi akusiko ukukhona kwakho akusiko ukuthi ukhona kanganani kungibamba wena kodwa ngilokuthi mina ngikubambile ligama lenkosi alibonga asihambe bazalwane siphile impilo ebungcwele sibe nesibinzi sekuthi uNkulunkulu usibambile noma ngabe bongakhutshwa uwe lesandla sikubambile noma ngawungawela phasi lesandla lesikubambile ngisona sitakuvusa ngicela kuphinde ngisho ukuthi lesandla lesikubambile sitakubamba uze ufike ekugcineni kwempilo yakho azabuye eKristu atawulanza libandla lakhe ngicela sicimete let us pray mhlawumbe ukhona lamuhla awukayinikela impilo yakho ukuthi ibuswe nguJesu ngicela kusho kuwe ukuthi noma ngabe ungubani noma ngabe wenteni uyemukeleka kuNkulunkulu uma ubeka lithemba lakho kuJesu kususa lonke licala letono takho na ufuna Jesu abuse impilo yakho asuse tonke etono takho ngicela uphamise isandla sakho lamuhla ngikubone sitawuthandaza kanye kanye Nkosi Jesu busa impilo yakho uma ngabe ukhona ngicela uphamise isandla sakho God bless you as you raise up your hand God bless you Siswami
God bless you. Bomgam, God bless you. That's a wonderful decision. Loyendile lamhla. Ngicela sithandaze sonke bazalwane kanye nanaba labaphambi sethandatabo. Thani babe, ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ngemlomo wami, Nkosi Jesu, busa impilo yami. Ngiyabonga kuthethelela tonke itono tami. Kusukela lamuhla ngingumntwana waNkulunkulu. Babe siyabonga lithuba lelihle ebukhoneni bakho. Khathimulisa Jesu Nkosi ekuphileni kwethu. Ngamoya wakho longcwele siphe kubona kuze sihambe ngale ndlela losibitele yona. Impilo tethu dilethe kuthokota kuwe egameni la Jesu Kristu lo Nkosi yethu. Amen.